Hapreng ke jingile ban sei ke mediap na ke cakariat bersosat dagi bor pulit kenhuan na ke SDRF, SRT bat FES na ke no singi ardrik juliu arjapsan lawan pois kenhuan na ke National Disaster Response Force NDRF ban yarap lang. Kini kenhuan kelawan rangkat ke bos peketrok ke bakit ikitiar kitar ban pensuk abahyar syak cakariat. Haswa kini layo cintip bagi pulit na ke Forensic Crime Scene Unit ru lawan pois kini caka ban penlong ke jinglum sakhi sabut halor ke jinglap mediam. Kibor pulit SDRF, SRT bat FES hak jingrap kinong syongsnong. Kila penlong ke jingwa di kisukurim ki berjar ngai na duka art flight trek cumang arjapsan harangkat ki drone hagi benta paper ke tan sora. Hak artrek julio arjapsan ke drone klayo ring dori ki cat cung kawai ke mediap bada belahir hak ceka la syam badai ke mediap cung sunrang brio hapang riat ke parking lot riat arliang omblai hajan ke ksaj wai saudong. Hendai ketika mediap ke ba empat la pentingna ke dai ke jungno kadan hagi cekariat ke bastom baban sayaka kumta ke jingwat lenti kadang peteng hadu ba pelaj ni khubor ban yo sayaka. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.